IFM News. Health Facts. Idol John, go ahead. Impaka mo ni Provincial Health Officer Dr. Rickson Nabalalio nga dadagiti aktibidades nga inda iwayat kada ito bulan ti Marso kaspaset ti Rabies Awareness Month. Segun ken kuana malaksi deti panakabakuna dagiti aso kada pusa ket adapay dagiti symposium para kadagiti advokasya pakipagabinuli ganda kadagiti nagduduma health when veterinary officers diti lugar. Imbatad na anapatag maipagunam-gunam kadagiti pet owners iti panagbalinda a responsable ken masapol a regular ti panakabakuna dagiti bukod da ataraken. Inay na nga adapay laeng undas a bakuna ngem pasare maibusan dagiti health officers dason nga ada dagiti sursuruten da nga scheme kas kumaiti panagabayad dagiti agpabakuna. Inlawnawag na kageda na ti dayto yung insidente ket masapol nga dami ti partisipasyon dagiti pet owners tapnon ti kasta ket adda nga agbalin a responsable ken tapnon sa andalaeng amang namnama iti libre. Basta tayo awareness Rabies Awareness Month tayo at activity tayo pero digiti advocacy laeng symposium and then maki-coordinar kami iti para kadete vaccination siya sa aso. Kasi di talaga tikang punaan ang responsible pet ownership. Kasi ako hindi makagat mo responsibility alaga iti aso na iti tatamo. So, mas pagkagan regular na pagpapakuna di siya aso. At least, uray no makagat na at maglapit siya sana nga human rabies tayo. And I'm happy to say siguro 1 year ko na nakawan si human rabies tayo. Jadi last year adatwa and January magpakatarapwa ng bigayan. Tatarauli din 2023 nga cases tayo. So, 2 nga kaso iti last year. And ayun, hopefully may dataratso tayo na nakawan si human rabies. Actually, ada lakit available na stock tayo, libre. Yung nung kami datuma, lalo naging yan datumang animal by center, nung naipusan kami si stacker, that's the time na magpagkakanda. And idatuma tatlo nung makiwas, ito ipakasan ng pumamangani at isking kay umuna, isot mabayadan, di succeeding, isot to di libre. Sige, kasi nga panan. Okay. Kasi nga rin makikita na dato, bakit at nung kumamit, ma-hold responsible, di yan nakinbagi, di kaya aso nga nakakagat, as jay. At nung may kandanet, iti kapalang kumamit, responsibilidad, kadi yan nakasama, kadi yan nakagat, iti aso. Dapat isuwerte pa nagtulong na either isulat kumakan kadikit ako na kumakas siya dapat at nano mapaanmet di tao nakin alaga nakinbagi kadikit aso at na responsibilidad na. Iya paset, iya panagasarita ni Dr. Rickson Nabalalio, si Provincial Health Officer. Alright, go ahead, Idol John. Namagiti Provincial Health Office, kadwa iti 99.5 Asin Lawag, Idol John, nag-15 tatak, RMN.